Sakuzolalela isathuthuka 97.6 safama isikhathi esikhomba imzuzu isivele yasala nje yaba yisikhombisa esele ngaphambi kokuthi ubumbane ihora lesibili emsakazweni siyathuthuka 97.6 safama Nkathale Mbongolo eshaka mnandi ethi ushuni ongeshoni sihleli naye endlini zomsakazo isiyathuthuka 97.6 safama Mushilo wathi hayi kule ngoma nje naye wayikhipha nje isihlangu sabubo lapha yakagwala uthi hayi ukuthi yaziza nje Laba mfowethu soloko masiqhubeka soloko uqalileke kule EP yakho ukuthi le EP ngithi ukhipha ngo2024 yes injani support ubuka nje kubantu yeah but i-support ikhona i-support noma ke ingaka kodwa nje ikhona yena iqamba manje hayi ukuthi kungcono makunjalo mhlambe njengoba uthi ugcine ngo2024 ukhipha ngale EP 2025 futhi akwenzakalanga mhlambe kulo nyaka ukhona umsebenzi esingawulindayo yeah but ikhona i-single track ekhona ezophuma kusasa enkundleni yokuxhumana engicule noShenge wasehlala Nkosi noMahadebe intokazi yale Mzimkhulu yeah uthandeka hayi uthandeka usisi wakhe omncane Mahadebe alright iphuma kusasa mhlawumbe isikhathi ungasitshela wenze ukuthi umlalela ngabo 12 nje izokusikhona 12 usuku umlaleli izokusikhona uthi Nkathale Mbongolo lapha ku YouTube utho ngathi kungahamba akahle bonke mhlambe ke umculo wakho utholakala kuphi umculo wami uyatholakala kuma platforms lapha ku YouTube nje uthi nje Nkathale Mbongolo uzoyithola nje umsebenzi wami yeah futhi kuyezwakala mhlambe ke la abantu bangakuthola khona befisa ukukulandela noma befisa ukukhuluma nawe noma befisa ukukuqasha lapho soqala nje lapha epagini la ku Facebook Nkathale Mbongolo SA Nkathale Mbongolo SA page lami la Facebook uye lapha inamba yami 074 35 99 162 074 35 99 162 lapha ku TikTok yes kuthena ukuhluka kuzothi nje laphana Susan Dlamini yes alright cha mfowethu awakho ukugcina sesivala ungathini engizokuthanda nje ukubalula nje noma ngicela ngiguqa nje ngedolo ngisaphote lapha umsebenzi wami enkundleni zokuxhumana engicela kakhulu nje nale ngoma ezayo ezophuma kusasa enginethemba lokuthi ngiyafisa ukuthi abantu beyisupporte beyiseke kakhulu yabo ngoba iculiwe ayikancane bakhona abayilindele ngiyafisa ukuthi ilenze iqiniso yabo abantu nje bengilandele kakhulu ilokho nje ngingathi ngiyakubonga nokuthi abahlele imicimbi siyacela ukuthi bebheke nathi laphana siyafisa ukuthi siqasheke siyacela kakhulu wethu sibonga kakhulu kuba nami emsakazweni yethu siyabonga Thina kuqathale Mbongolo emsakazweni isathuthuka 97.6 FM ade sikhuluma naye phuma ngengoma yakhe la enough is enough awuthini la umuntu enough is enough wanele manje hayi ngangikhuza lapho uthi isihlabe sibi esivelela abantu besifazane yes GBV wethu sibonga kakhulu wethu ungamini thank you yena kuqathale Mbongolo shaka mnandi njengamanje uthi nje suka uthi enough is enough emsakazweni isathuthuka 97.6 FM